se restenozirati za 6 mjeseci, nego se radi da već za 30 dana ponovo su vam začepljene vene. Sada, treba shvatiti zašto te vene se ponovo začepljuju, jer i samo jedan mehanički device ih može držati otvorene, što znači da jedino rješenje može biti stent, ali to ne može biti rješenje do trenutka dok se stentovi ne prilagode venama i ne postanu, razumijete, potrebne su studije koje će razviti venske stentove, mislim to je 3 do 4 godine razvitka, što znači ako vi stavite arterijski stent u venu, sigurno da će doći do posljedica. Znači treba prvo razviti prave stentove da bi se to uopće moglo raditi. Kod nas pacijenti bi jako voljeli studiju. Da li je u redu da svaka zemlja provede za sebe studiju? Mislim, koja je zainteresirana, naravno. Mislim da to nema smisla, zbog toga jer prvo, kao što znate, nešto što vam nisam odmah rekao na početku, što se tiče dijagnostike tog cijelog problema, ja mislim da definitivno je potreban trening za da li radiologe, da li za neurologe, da li za ultrasonologe. Bez pravog treninga mislim da je gotovo nemoguće pravilno dijagnosticirati taj problem. Jedan od glavnih problema u literaturi je da ne postoje smjernice kako se to treba dijagnosticirati. Mi pišemo prve radove u smislu smjernica. Ja imam 2 rada u presu, jedan u Radiology, koji je top radiološki journal, i drugi u American Journal of Neuroradiology, isto top journal, u kome dajemo smjernice kako interpretirati Doppler, i u Neurology po prvi puta dajemo 10 stranica apendiksa u korak po korak kako se treba raditi Doppler za CCSVI. Dok Zambonijev rad je opisao i uzeo prvi pokazao da se Doppler treba koristiti, on niti u jednom svom radu nije pokazao metodološki kako se Doppler treba koristiti. 600 na prvom. 9 sati 29 minuta i dalje smo na prvom programu Hrvatskog radija u emisiji 600 čulo. Razgovarali smo, odnosno čuli smo profesora Roberta Živadinova iz klinike, odnosno instituta u Buffalo, koji nam je iznio najnovija znanstvene spoznaje o povezanosti CCSVI-a i multiple skleroze. Gospođo Kerep, oboljeli od CCSVI-a u Hrvatskoj ne bi htjeli da im se bez veze kopa po venama, nego bi htjeli što? Oboljeli u Hrvatskoj i u cijelom svijetu i okolnim zemljama s kojima sam u kontaktu htjeli bi da se napravi i u Hrvatskoj jedna studija. Mi znamo da je profesorica Demarin bila kod doktora Zambonija sa jednom ekipom svojih kolega iz Vinogradske. Nosila mu je rezultate pregleda koji su obavljeni u Vinogradskoj, koji su bili organizirani preko Saveza društva multiple skleroze Hrvatske. Nas je 100-tinjak obavilo te preglede i u Vinogradskoj i kod profesorice Brinar, kod docenta Malojčića. Ti rezultati od profesorice Brinar ja ih ne znam, ali profesorica Demarin je nosila svoje rezultate kod profesora Zambonija. Tamo su im i pokazali način pregleda ultrazvukom kako to radi profesor Zamboni. Uočeni su neki problemi koje mi imamo da ne možemo ovdje dijagnosticirati na način kako to radi profesor Zamboni, zato što softver koji je na ultrazvuku koji mi u Hrvatskoj imamo nije takav kakav softver ima profesor Zamboni u Italiji. Dakle, tu bi se trebale neke preinake raditi da bi se uopće razmišljalo o ulasku u neku studiju. Dakle, ono kako su nama napravljeni ti pregledi nisu napravljeni na način kako bi to možda trebalo. Rezultate ja ne znam, znam samo za sebe da je vena kod docenta Malojčića desna jugularna bila kao problem pronađena, međutim meni je na venografiji u Nišu, kad je zapravo angiografija rađena kateterom u venu, pronađen je problem u jugularnoj lijevoj veni, zalisci su bili zatvoreni, vena nije drenirana, krv iz mozga uopće nije bila drenirana kroz nju, nego se vraćala. Dakle, ultrazvuk je kao nekakva dijagnostika, prva dijagnostika koja bi nas mogla dovesti do angiografije,
trenutačno se to u Hrvatskoj niti to ne radi. Dakle, mi ne bi išli bez veze negdje u svijet, mi bi htjeli to raditi kod nas jer mi imamo stručnjake koji to znaju, koji to mogu, ekipe koje bi se mogle napraviti, samo treba pokazati dobru volju. Dobro, ali i želju. Vi ne bi isto tako, ja vjerujem, niko normalan ne bi išao na slijepo, nego bi htjeli da se provede istraživanje. Tako, zato što koliko čujemo kod svih istraživanja se radi određeni broj zahvata i onda se prati kako su ti ljudi prošli. Je li tako, doktorice Brinat, profesorice? Apsolutno tako je. Da, ali gledajte, zahvat se ne može raditi dok je nije dokazano da to ima nekakve veze sa multiplom sklerozom. Ja sam vam prije rekla da je u Padovi centar koji je vrlo blizu Ferrare, koji je vrlo poznat sveučilišni centar. Oni takva ispitivanja ne rade i ne žele raditi. Ne rade se takva ispitivanja ni na jednoj kliničkoj ustanovi u svijetu, osim što se radi ispitivanje u Bolonji. Zbog toga, i tu se radi ispitivanje, pazite, ne radi se zahvat, nego se radi ispitivanje, da se to kaže da li uopće stenoza vena ima ikakve reperkusije na multiplu sklerozu ili nema, jer se nalazi u potpuno zdravih ljudi. Kad vi to napravite venografski, onda ustanovite da nema promjene i da nema te promjene koje ste dokazali i pokazali ultrasonografski. Ne mi na neurološkoj klinici, nego evo profesor Zamboni, pa njegovi pacijenti koji je ispitivao sa njim, profesor Barakini, u 150 bolesnika, pokazalo se da su venografski bili svi urednog nalaza, da on nije mogao pogoditi ultrazvučno da se to radi o bolesniku koji ima multiplu sklerozu, koja je zdrava osoba ili koji ima recimo nekakvu drugu neurološku bolest, odnosno tranzitornu globalnu amneziju. Prema tome ne vidim razloga zašto bi se trošili novci, tako skromni novci zdravstvenog sustava, na skupo ispitivanje koje je u tijeku u svijetu. Pa pričekajmo rezultate tih ispitivanja. Ako to nema veze sa multiplom sklerozom, pa zašto da mi radimo takvo ispitivanje? Gospođo Kerep, zašto ne pričekate istraživanja u svijetu? Ja u svoje ime mogu reći zašto nisam mogla pričekati istraživanje u svijetu, zato što ja imam 50 godina. Istraživanje, ako sad i počne u Hrvatskoj, trajaće 5 godina. U svijetu istraživanja koja kad i počnu trajati će sljedećih 5 godina, a sam postupak nakon toga, mislim da nemam vremena. Ali gospođo Kerep, oprostite, moram se ubaciti. Vi niste tipičan bolesnik sa multiplom sklerozom. Prostite. Vi niste nikad bila liječena zbog multiple skleroze, čak ni kortikosteroidima. Vi niste imala nikad pravi relaps bolesti. Prema tome, vi niste primjer bolesnika kojem je bolje nakon ovoga što je izveo zahvat. Jer vi imate benignu oblik bolesti koji se ne manifestira pravim relapsima, možda znacima. Vi ste možda imali znakove, malo ste imali trnce, malo imate ovo, malo imate ono. To su znaci, to nisu pravi simptomi bolesti. I mislim da na taj način možete zavesti ljude koji očekuju od ovog postupka da će im biti bolje, a neće im biti bolje. Vjerujte mi, onaj koji ima pravi oblik, relapsni oblik bolesti ili progresivni oblik bolesti, neće od tog zahvata biti bolje. Neće mu biti bolje. Ja sam bolesnik koji ima dijagnosticiranu multiplu sklerozu. To što ja nisam liječena kortikosteroidima je samo moj izbor. Nisam liječena iz vlastite želje, što se nisam željela liječiti. A osim toga ja nisam odlazila u slučaju relapsa na kortikosteroide jer ih nisam željela, a ja sam svoje relapse rješavala na svoj način. Ja mogu reći kako sam ih rješavala, to opet neće naići na vaše odobravanje, ali... Ja bi rekla ovako, ova emisija nema namjeru nikoga zavoditi, mi doista pokušavamo objektivno razgovarati o ovoj stvari. Gospođa Kerep ima pravo na svoje mišljenje, tako? I ljudi se imaju pravo udruživati, ovo je slobodna zemlja i mislim da tu nije oni će reći svoje, vi govorite svoje, a ja evo pokušavam biti objektivno. Ajmo mi rađe čuti šta o svemu ovome kaže predsjednik Hrvatskog radiološkog društva, dr. Boris Brkljačić. Dakle, Upravni odbor Hrvatskog društva radiologa je još 15. rujna detaljno razmotrio pitanja
učestalih zahtjeva bolesnika oboljelih od multiple skleroze i njihovih udruga za izvođenjem i dijagnostičkih radioloških pretraga vena vrata, ali i intervencijskih zahvata perkutane transluminalne angioplastike, znači balonske dilatacije vena i postavljanja stentova, znači metalnih mrežica u vene u liječenju multiple skleroze, što je dakle ta Zambonijeva teorija, jel?